تماشاوانên hêja Festîvala Pêncemîn a Amedê dest pê kir. Gelek komê me hene ji hev hêja, ji hev cuda û ji hev xweşiktir. Yek ji wan jî Koma Teatra Jiyanan û bi navê lîstika qeyda û îstîsna tevlî festîvalê bû. Me bi wan re li ser lîstik, li ser şanoy û li ser festîvalê sohbetek kir. Werin em bi ev re temaşe bikin. Sami anî vî çola bê kes titirse. Divê ez jî zilamê xilas bibim. Ka miştera gotibû kontrolan alavan salem bike. Em bibînin ka te pêkaniya anna. Emana ji lîstikê derketin Festîvala Pêncemîn ya Şanoya Amedê. 5 sale belê em tevlî vê festîvalê dibin û bi lîstikên cur be cur tevlî vê festîvalê dibin. Ez bixwe amedekariyê de me komîta amedekariyê de me. Îsal girîngtir e ji bo me Festîvala Şanoy. Elbet nav vê şert û mercê de festîval çêkirin ji bo me girîng bû ji bo motivasyona Şanoya Kurdî jî pêşketina Şanoya Kurdî jî ji bo gelê Amedê jî gelê Kurdistanê jî. û gelekî kom tevlî bûn ji xênî Şanoya Kurdî yên ku piştgirî dane vê festîvalê hene ji bajarê metropolên Tirkiye Şanoya Tirkiye ew jî hene kêm min lê zêdetir Şanoya Kurdî kêfxweşiyê ku bi qasê ku em festîvalekê çê dikin lîstikê me û berhemê me hene lê hê ji kêm min têre ne têre lê dîsa jî di nav van şert û mercan da pêşketinekê li gor min li gor salê berê jî dibêjim ana jî gelekî kom hene tevlî vê festîvalê bûne didome ev roja pêncemînê ez bawerim û hê ew 5 rojê din jî bidome eleqeyekî mezin heye salon piçûk e belê dîsa jî ji bo me kêfxweşî ye wekî din eger hûn tişekî dibêjin cevap dixwazî Yani ez dixwazim hinekî behsa lîstikê û demê bikim hilbijartina me û vê lîstikê belkî ser bûyerên rojane ê ku niha diqewime belkî yekser hevnegire lê belê ev lîstik ji bo hema hem deman teva derbas dibe ji ber ku sîstem hîn jî bi xulam û xwedî didome serdest û bindest hene ji bo wî piçekî yanî çend ew ê epîzodê di nav de ez çend tişta bêjim ez bawerim wê bes be ji bo min têkiliya serdest û bindest bi rêya hinekî xerîbkirina teknîka şanoyê a ku heta îro klasîk tên lîstin tên pêşkêşkirin me got em piçekî bi terzekî cuda terzekî xerîb em raxin berçava yani ji xwe hat dîtin me zêde dekor bi kar neanî li ser diyalogan û ser pratîk lîstikan domiya wekî tê zanîn ji xwe bindest heta diçe bindest e yani dadgeh ê serdestan e hiqûq a serdestan e welat ji welatek derbasî welatek din dibe di lîstikê de jî bazirgan ji bajarekî derbasî bajarê din dibe bajarê ku derbas dibe li wir jî polêsê li wir kargehên li wir hemû rê nîşanê wî didin ji bo wexta çû bêxeter biçe lê xulam kes nafikire derbasî bajarê din dibe li wir xulamê xwe dikuje zilmekî mezin lê dike di ser de jî wî dikuje li wir jî dadgeha ku tê sazkirin dîsa tê darizandin lê dîsa bazirgan maftar tê dîtin wekî di rojeva niha da em mînak bidin mesela li Somayê 300 heb karker hatin kuştin yani viya kuştin bû qetil bû lê dîsa xwediyê kar maftar hatin dîtin tu ê ku mexdûr bûn tu negîştin mafekî xwe li avahiyekî înşaatekî Stenbolê 13 karker ji şaneşînê ketin xwarê mirin dîsa tiştek ji wan nebû dîsa xwediyê kar maftar hatin dîtin di vê lîstikê de jî heman rewş diqewime xulam me bar dikişîne zilmê dibîne dest dişkê nigî wî nikare bimeşe di ser de jî tê ku avê bide xwediyê xwe yani xwedî wî lê neheqî dike û derewa dike ava heye ve dişêre dîsa jî tê ku ava xwe bide ser de wî dikuje
او دادگه وی محتر دبینه راستی اف قاسه لما خواست ام اوای کی دن بیجن خو هر کس بلا اوا کی دن به طرز کی دن نزیکاتی کی دن و راستی جار اکتن راخم برچابا از هیوی دیکم درباس بو به افتشت Dedene bir daha çiğnemez mi? Sen ama ben kendin hallet ki. Kendi bütçe de bütçe. Ha? Sen mesele. Çima evde ilazı peşirdi meşgul. Ye kuvvet sana. Ama bu kadar. ایک و رانا بل دادگه سر لیست که دبه تو نکاری مش کار بابجی از سندی قایمه و او خواجی دکه او دفش کار برده ده معفی خواهدگره لدادگه هجی بریارا دادگه ناس ناکه جبر وی رانا به او پروتستو کرنه او ریبر بو یکو قبول دکن او کلبر بو جوخار yani ازلمه قبول دکه کلبره yani kolber bibore kolber xlasbuna xwe bi bazirgan dibîne dîsa jî yani avawan her duê jî xilas biye ava kolber xilas biye lê dibe ez vê avê nedim ew bimire bikeve stûyê min lê dîsa jî dibe ez xwe ji bo ku ez bijîm ez vê avê bidim wî bila ew nemire ji ber ku ez xilas bim lê mirina kolbere bi rastî jî ama kolber baş dizane ku belkî ji rêber jî çêtir zane karê wî barkişandine xulamiyê zane ew xulam e baş dizane ew çi bike jî tu kes wî meftar nabîne vê rastiye dizane divêz av nedimê ew nexweş were wir ew bijin te nexweş kiriye ew seqet were wir ew bijin te seqet kiriye ez saxlam jê ez jê xurttir bim ew ê herkes min neheq bibîne o wê min bişînin dadgehê ez ê werim sûcdar kirin ew qas di pûç ew qas xwe di binî de dibîne kolber ji ber viyaye rastiye dizane lê mecbûr e ji ber ku pergal wisa hatiye saz kirin lê a ku dibêje ez viya qebûl nakim rêber e rêber devş kar berdide pêşniyarê xweş kolber re dibêje wê di rêda wiha wiha be o dibe wê bazirgan ava teşte bistîne nedete avê ji distîne nadê dema dadgehê jî tê ew şahidî dike lê biryara dadgehê nasnakê em şexsê rêber da dibînin ku hîn berxwedanekî heye hîn hêviyekî berxwedanekî heye her çi qasî neheqî were kirin ên nas nakin jî hene di vir de yani em dikarim belki ez bidim hevalan jî ev lîstikekî bireh te û bi awayekî epîk daniye ser sahnê û ji xwe teknîka bireh te ew e û dide berçav ji temaşevan re dibêje ev lîstikekî ye yani dibên biyanîbûn bûyîn an jî yabancılaştırma nav lîstikê de jî heye û ji xwe bi tiştên piçûk dilîzî yani nehwîce dekor û kostüm û nizam tiştê wisa şaşa û nizam çi teknîka bireh te ev e û di şanoya kurdî de jî kem bireh hatiye lîstin bi rastî ya duyemîne bawerim berhemekî erê dertînin holê û li hemû dünyayê lîstikên bireh tê nîstin ev lîstik jî bi tirkî dibêjin öğretî bi kurdî çawa bêjin yani lîstikekî öğretî û birêt bi rastî naçe encamê di lîstikê xwe de dipirse û dixwaze bersivên wan pirsan temaşevan bide yani ew awayekî epîk wisa ye xwest ez vêjî derhinerê vê lîstikê jî Ferhat Feqî ye em ji wî re spas dikin bi xwe îro nelivir bû li Almanyê de jî ew û ji bo me jî xebatekî baş bû bi rastî yani di ser sahnê me de lîstikê şanoya Kurdî de birehtiyen lîstikên birehtiyen an jî epîk zêde dernakeve holê mixabin ama ew me jî ew e bi rastî rêwîtiya me henekî dişibe tarza برات لێ ئەم تێکنیکەوەی me heta niha di nav lîstikê xwe de baş bikar naniye bi rastî jî li gor min ev mînakekî baş e ji bo teknîka biret شانوها کرد پیشکتنا شانوها کرد ام باش زانن هین سازی بون لسر و قاده خبات هین پر دوی ورن کرن مثلا ام جی دگلک زحمتیان دا شانوها خو چه دکن
خباتين خود ماشينن ام لجيكي وك اسطنبول دجين لوي دري خباتي خودكن مثلا جي ما تونه جی ما بره لور هبون وک ناوندکی شارداری جی ما هبو هوالن ما شانوگرن باجر لد شارداری دبون وکی تزانین او دستانین سر شارداریان قیومان آنین کار اول کوکرن خباتن چاند و هنری او اجنه دان سکناندن خبات جنه و چاند و هنری او جی باش دزانن خباتن چاند و هنر راست اگر بگیجه گل ادیجه ناقته خباتین پولیتیک مثلا خدمتکاران در نخستن جشارداریه لی هنرمندان در خستن جیه وان گرتن جبر کو افقاز گرینگ خباتا چاند و هنری ام از سر شخصی خو بیجم گلی کرد خوازی تنه پرسکری کاوی شانو قطبوناوی تکلیا کو قط ادناو گلو شانو خوازی ابونا پرسکری کی وی نتوی پرسکری کی وی جیانی پرسکری کی وی ای آبوری پرسکری که وی عردنگاری ای سیاسی د جهان ده هین هبونا گل کرد راست او صدی صد لتو عردنگاری نهات یا قبول کردن پرسکری که وی پر جداتر هنه ها وکی خباتکاره کی هنره خباتکاره کی شانوه ام دبیجن ام چوا بکن کو هیم بهتر زو کو گل کرد بنتوا خودیل شانوه خوش در که برای شانوه جی خودیل معفی خود در که نه پرسکری کنه راسته ام هین بزورش خور جی نابینن ام جی یک دبینن دوی ایجام بچن کولانان ام جی کولانان را ویشانوی پیشکش بکن جی کوچهان را پیشکش بکن ام جی دبینن ام سازیا خو تام بجی بکن مداخله کی دبه اوج دسته متن گرتن لی ناسکنن مثلا وی دره بری جی وان شارداری بو خواستن کو خبات وان قط بکن گلک شانوگران جیج ناوی کومه بکشین ناو خو اینو وک دماغ و ترت شش هات آوا کرن وک اپراسیون سازی چاندو هنرا کرن کشاندن لوی دره وام کارانی پشت راویتن دروه خواستن دور داجی تشتگو سابگن لی اپیک نهات نه حوالا وی دره چکریه دستوان صاحبه خویای کو اوهم یا پشتتر بچه پرسکریک نه جیه لی جی پر گرینگه دما موی پرسکریکا خلاص کرد ایجاد بیم بچن قاده ایجام بگیجین گل بخاطی از دانم بازرگان دخواست که با بازار اکی خواستر بگنه اولایی وقتی کاروانی دوام تو چه دفعه گلو کاروانی رو پیشه و با آقای که زیده بله دوبک دچو نه قاسی بقاسی مسافه راجع کرد پیشه ما سکنی بچانی تزور دا خبات کاره کن تو جانی زوری روی نگرا پیورم ایبر ریبر مروم نکاره البت بیجه به تواهی همو جیانا خود ناو هنری داد بینه نه ممکنه جیش خواه ده هنتشتا دکاری بدی برچف لی تنکاری همو جیانا گل بدی برچف لسر صحنه لگرمن حتی جده سیمتی تیره نه تیره یعنی اب پرسکرکاش هنرمند نه تنشان بگر هنرمندین کردن جی البت و براستی روژه بقاس دگوهره کو هرتش اقاس بلازو بس دگوهره کو مروم نکاره بگیجه ایدی ev minaka iro ve temaşe kır em bejim bret ev 6 sal beri nevisiye u ev jî de xuya kirin ku em bejin tekiliye serdest û bindestan di ti de mêdana guhere û ew bawayekî estetik nivîsiye bu li gor welatê xwe nivîsiye ama mirov dikare adapte vir jî bike adaptasyon jî nade میناکی اون صحنه لی خوازی البته ام بکربن برهمی خوا ین خوازایی ناب گلدا زده تر در خنهونه و دمی البته ود گل tam تدا ببین ام نکارم بیشن نویسین کردی تونه هیه بله هیه ام چه خاصله نابی لگرنی دانه اوجی خورق نداین البته جبوشانو گرین کرد ام چه قصد ناو لگر ندانه ام چه قصد در دخل حوله ام چه قصد کارن برای خواب بدن اوجی پرسکیه جبومه لی حتی دستی مواره ام هایا مجبت اشتهیه لی ام تر راکم بلکی هایا مجبت اشتهیه گل چه قصد خاطر دا ببینه نبینه گل چه قصد علاقات نشان بدن نده هایا مجبه لی هلدانه کی خورتر لازم اجبومه ذكر مسابيش دبيان بشنو القاي انت بهم بشنو القاي
Aslında mücadelenin birkaç alanı var ve biz bunun sanat kolunu yürütüyoruz. Bence en önemli ayaklarından birisi bu. Çünkü seyirciyle birebir paylaşıyorsun bunu ve toplumsal mesajların verildiği bence en önemli yerlerden birisi bu. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Yapılan bunca siyasette, bunca karalamaya rağmen güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ama kat edeceğimiz çok yol var elbette. İşte sahnelerimiz kapatılıyor, işte ne bileyim kayın geliyor, bir sürü şey ama bunlar sanırım yanlış siyaset yürütüyorlar ki bu bize gerçekten daha fazla güç veriyor ve bitiremeyeceklerini görmüyorlar. Daha fazla yanlış yapsınlar. yanlış yapıyorlar, evet. Yani bu bize güç veriyor aslında. Başka bir alanda farklı yollara yönlendiriyor bizi ve mücadeleyi daha güçlü devam ettirmemizi sağlıyor. Bence bu yaptığımız iş çok güzel bir iş ve topluma da bunu taşıdığımızı ve bunu beraber yürüttüğümüzü düşünüyorum.